Silav û rêz ji bo yê xebatkar stêr têvîra ji bo temamê gel re navê min Mihemed ez navçeyê gundê Hezanê yani gundê Êliceyê ez ji Hezanê me sala 1965 da mîne şevekî îşev geşû yani şeva beratê ez hatime dünyayê. Ez piçûk bûm. Tabii ki dehebsê heb gedê bavê min jî rehmet kirin. Ez êna piçûkê bavê xwe re dişume şolê. Bavê min stran mitran digotin. Ê min mamosteyê min bavê min e. Navê bavê min Mustafa ye. Bavê min ana 86 sal emrê wî ye. Diya min jî sala 2003 da rehmet kiriye. Ana bavê min tenê li gund. Em li Diyarbekir'in deheb leyê wînin, çar hebzê qîzî wîne. Pêncî pala razê bavê min bû. Ez bavê xwe re dişume şolên pêra paleyê dikir, kolan dikir, çûn ber pez. Mesela paleya me bû, razê me bû, erdê me bû, cota me bû ve pêra yardım dikirin. Ez êna pişûn 3-4 salê bûm. Ez sê darê da ez xwe ro diniştim, bavê min bêderê dikuta. Berê tedî heywan e bû, bêderê dikutandin ya. Îca mêzekê bavê min wey strana dibê. Ji min re digot lew mêze evan strana dibên, digot tu jî têxe goyê xwe. O zaman hebe êvan strana ji te lazim bin. Bi vî hewekî ez parîkî bûm 10-12 salî me mêze kir min diçûm Nêşîrê zî. Keyê min hebûm, kewa xwe dîdî keyê piçûk paşê mez diçûm Nêşîrê zî. Birayê xwe re bêjim pey wî re ez hatime 15 salan da bavê min zewcan ji bo kî gedê wî lawîn tune bû, qîzik bû. Dehebsê heb gedeyê bavê min deheb qîzik bû, ew jî tabî nikarin bavê min re îş bikin. Rabû 15 sala da min zewcan. Deheb zarokê min çê bû, ez çûme esker. Ez ji esker hatim, evan tedî olayê geçê bûn, em rabûn hatin Diyarbekir. Em neçûme, ana bû 30 salê min li Diyarbekir'im. Ez ana emeklî me, yazda heb gedeyê min im. Heft kurukin, çar qîzin. û wela dîsa me ez strana dibêjim, awla mesela me jî biya weke biraw. Deng bêjî, tedî ana mesela bi Tirkî dibêjin ki biya sanatçı ye. Biya sanatçı Tirkiye. Ya biya ozan e. Êmezî kultura me de em jî ozanê kurmancî xwe ne. Mesela bavê min, diya min, kalê min yani em toplî halî em hemû stêrka dibêjin. Em deng bêjin, em giş deng bêjin. Di piçûkiya xwe de yani çawa ana kara bêjim 3-4 salî de min dengbêjî kiriye. Yani dengbêjî bi çawekê, dengbêjî bi vî hewekê. Dengbêjî îsanê ku zane strana bêje. Dengbêjî bi hewekê xweş. Ev ya zimanê me kultura me, ev ya rast e, ji xwe wisa ne. Mêze dengbêjî çi ye? Dengbêjî an mîkî berê ji te re goya. Çawa dibê mana sanatçînin, em jî ozanin. Mesela em jî dengbêjî welatê xwe ne. Yani gere ilan her wîlayetekî de gere sanatçîkî wan hebe. Bi Tirkî bê sanatçî bi kurmancî dibên hunermend. Stranbêj, ozan. Bi vî hewekê. Bavê min stran digotin, kalê min digotin, diya min digotin. Ana mamosteyê min bi xwe bavê min e. Min yani kesê kelam min nebîstiye. Fakat berê belkî tebî ana çawa yani aşka te zevka te van stran re hebiye. Berê tevî man berê radûn bû. Tayî bû pilak berê tune bû. Berê pîlê pîsê bû, gurindîgê bû, wasanûyê hebû. Berê me bavên waxtekî ve dikirin. Îca ji bo kî nedikişandin Iraq û Erîwan wan. Îca têlekî tedî ew ara cilan davên kê ya. Têlekî ew avêt û kê anî bo te şîşka wî. Yek jî kiriyo binê erdê wate brûsk bikeve ya xwe berde erdê. Bavê min ew yani tiştekî mezem yani bi radûnê xwe miqate dibû. Bavê min piya wekî yani hewesa wî van tiştê wisa re hebû. Îca birayê xwe re bêjim dengbêjê berê tedî tezî dî
محمد عارف بو میرم خان بو قوی ساقا بو اوگت رادونه داد گوتن پشتویرا وقتی که وان پیلاقا درکتن پیلاقا دازی حسین فاریه بو محمود قزله بو و پاشه جوان طیبا درکتن شاکر بو صدیقه قارلیو واره هم آخر المری حاضر لوان بزی یعنی گرچه که ماموستکی خوش بون حسن الشیخ خالد بو پر بو یعنی دنگ بیجی ما پر بو غنوی مارکی بو محمد صالح بینات پر بو شخصی من استر شخصی خواه بیجم بابی من پروی وان سترانه حاجی عبدالکریم پاتنوسی دکو حاجی عبدالکریم زی یعنی رحمه خدا لی به پر آن چه رحمه خدا که پر ماموسته که خوش بو ایسانه که پر باش بوزی سترانه حاجی عبدالکریم جوارا بیجم اوی ازی دمه که لآلیوان لبزی وقتا که شر درکت آلی کی tabii ki tadil vanadıkın. Ali diniste üç tabii ki ev yuvan dokuşuz. Jukat beri millete meşgul biyawa ki bu. Jibo tiştene tişt. Jukat insanı meberiz tuay zani. Ya jibo sabiya lavda. Ya jibo mrişka. Ya jibo kuçuka. Ya jibo barxika. Ya biyawa ki yani. Halbuki van tişt tamam beradayın. İro mesela babı minu babı te bir sal beri lav. Ksem rabi kinaviydi. Halbuki tişte ustaya gerekmiş nak. Ha zani icar mamuste vi strane juan sterwan gotu bu. Veyle 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 ya بيبران وسبب وشرك الملك وميال ملك ولك سربر كمان هرب لزبي لا خني سبب والهم بريب دمن بالا خد دائي الدست عيز بقي برائي مساترها بازن زري مدي صديقي زنبيسكي بسيدن قادك غازي قبر خيم لو تبيس بكي بكي بلزينه داري دروبيني جخالي خرابيني ابي ميراب كجني ياران جاشان وداشان بدن بريب دبلا خدي بكي ولا تي بسر حدي برفاوي بروبر بيقامب دب صابرين دار السرهم دانا بخوي جميرا دكيش شوب لسر بآغاي ولا نابي ما خلي بلا نابي حتى نزانيا مكرما جاب مرامي إدارة مركزان الولايات سرحدة دانا بپاشی کشتنا شنوالان بفریاری اماکومی السجان و اجسد محرام یا بوای آخ ویلی 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 بآغا وسبب وشرك المنق وميال مليق ولكا سربركا مان هيري لزبي لا كوني سبب ورولاتي لكل تبي كمينا مولانا ياران جاشان وداشان خدانا كلكي نيرا في سبكي بري خدانا شايف خلاتي للراس شكفتي لا ورمو البياجيتي مالا بابي مدقرن ايزو شوبي تاقيباتي ولا شوا دربكي البري بدنا عيزة بقي براداني هوارا مالا ميزا بقي دانا برقم باغي برميراتي خوز الوقت دول الشنا ولا بقرتنا بلاد هواري دابهاتم شن سواري بيا دل شوتي ويجمال باتي بويلي ويلي 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 ببرانو ولنا ببلنا بيب حتى نزانيا مكرما جاب مرابي إدارة مركزان الولايات سرحدة دانا بيب بپاشی کشتنا چنوالان بفرياري اماكومي السجان وجسد محراب يادي آخ ويلي 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 بأبران وسبب وشرك المنق وميال مليق ولك سربرك مان هرب
لزبيل أخويني عيزت بقي بسيدن قاد كرقازي بوصديقي لا يقول نازب تجي خالي قره هلا بين دستكي داري دروبيني والله خالي تصون خواري اب قرآني دي سرين يا رجا شان وداشان ببرجيكتي خاقولا كوني دا خالي تصون خواري ويرشي بباموشم والي راكت شنشق ماليخ عين الدوسيروني بويلي ويلي 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 ببرانو ولنا ببلنا بيب حتى نزانيا بكرمان جاب مرابي إدارة ميركي ما قول ولات سرحدي دانا بيب بباشي كشتنا چنوالان بفرياري اما كومي السجان والجسد محرام يا بوي